ukuphupha ufike late esikoleni, ukufika sokwephuzile, kubonisa ukubambezeleka noma noma amathuba wakho aphuthiwe, ngalendlela ukuthi amathuba wakho sawayadlula noma azodlula, isixwayiso sokuthi kwenzeka manje noma kuzoyenzeka. Ngakho-ke kumele uliphakamele lephupho leli, ungayekeli nje uhlale nje ungayenzi lutho. Cha, kumele uthandaze, ufase ibhandi, usho ukuthi cha, ngivumelani nalokhu, ngicela ungisize uNkulunkulu, ngoba uyakuveza uNkulunkulu ukuthi kwenzakalani, isimo sakho sinjani ngokomoya. Kuyasho nje ukuthi ubambezelekile, yabo uNkulunkulu uyena wazi ukuthi yini lekubambezelayo. Nawe maybe uyazi, maybe i-relationship okuyo lo muntu othandana naye, noma emsebenzini wakho, noma maybe ifamily, noma abangani. uNkulunkulu uyaveza, noma utshwala, noma yini, zonke izinto enizithandayo nje ezisile, kungaveza lokho ukuthi cha, siyakubambezela lento le. Ngoba uma u-late for isikolo, kuyasho ukuthi cha, uba late for into ebaluleke kakhulu, especially ngokomoya, yabo. Futhi kuyaveza nokuthi awunaki isikhathi sakho noNkulunkulu, awunandaba, ngoba esikoleni indawo lapho uthola khona ulwazi, okhula khona ngokomqondo, yabo, ukuthi uyakhula ube mature. So uma ulate, kuyasho ukuthi uzophuthelwa lezi zinto lezi ezinhle zokuthi ukhulwe ngokomqondo, wakheke njengomuntu, ngoba uzoba late, ungayitholi into bemene uyayithola bese uyalimala. Ngoba uNkulunkulu uyaveza ukuthi sokumoshakele manje. So kuwena ukuthi iphupho wenzani, sophuphile phela ukuthi uzothandaza, uthi uNkulunkulu ngisize, uzehlise, cela uxolo. Abanye beninone kakhulu, ni late for indawo ngoba nonile, izono. So isono siyalimaza kakhulu. Mawucabanga engadini Eden kuGenesis, uNkulunkulu wabuza uAdam wathi, ukuphi Adam? Ayembuza ngoba engazi ukuthi ukuphi, umbuza ngoba usewonile, akasekho endaweni okumele ngabe ukuyona. Isono sesamsusa endaweni enhle kaNkulunkulu, leda kumele kuyona ngokomoya. Uyambeka endaweni la ngamela ngabe khona, ngoba uSathane wenzani, umosha into enhle. Ngizama ukuthi understand ukuthi ngenxa yesono uma explain ngokuthi ngenxa yesono, uma bokumele ukuthi uthandane nomuntu ozoshada naye, ufade kumele ukuthi uthandane nomuntu ozoshada naye, uma bokumele ukuthi uthole uhlangane nomuntu, uma bokumele ukuthi uhlangane nomuntu ozoshada naye, isono singena ngendlela yokuthi sizokulahlekise, uzithole soku-relationship okungamela ngabe ukuyona. For ukuchitha isikhathi sakho. Ilento engisho ukuthi uba late for isikolo, uba late for lento uNkulunkulu ade ayihlelile, ngoba wena ubusy ngesono. Ingakho athi uNkulunkulu indlela zimbili ukhethe yakho, awukwazi ukube endaweni ezithu ngesikhathi esisodwa. So uma ulate for isikolo, kusho ukuthi la dumele ungabe ukhona awukho, ukwenye indawo, and uyazi ukuthi le indawo iletha ukufa, enye iletha impilo. Ngakho-ke ngisho ukuthi uyazikhethela, kodwa isono sibhlungabi, simosha kakhulu, siyamosha nje. Kodwa-ke le phupho leli alikho lihle impela nje, kumele uthandaze. Angithi sebenzisa imithi, cha, angikhulumi ngemithi mina la, ngikhulumi ngani izinto ezisile. Kumele uthandaze, uzehlise, uthi uNkulunkulu ngenze njani, angazi, ngibonise kwenzakalani, uzokusiza umoya oyingcwele. Uma kuwukuthi ufuna ukuzwa more ngale subject lena, like, usubscribe, ucommente,